clear tu te in zawa in si bai vek ule tun lai chu Susan Singh Rajput ti ve de sek mayang o kan video ma salama khan thalak copyright om kalong pang pal hlak maya film khur thu la tun tum chu thalak karon da chuak tam don lova Susan Singh Rajput thina awanga thu tharon ir chuak ani boka Susan Singh thalak karon mangde ngor dona clear tu ten min lo hre thiam hrama niang chu nu chui kal zel na chule kan hriat ngai lo le be sei lem lo thil mak tak kan hriat bel zel zong ani hi tun tum chu thu thar dang lu tuk kan tar lang tam lo wanga drugs chat lama an mu chu thar thu thar lama kan in sorbing le don ani chu ti rualin drugs chat lam ni lo tlem te karon zep vele zeu tho don nia video ma salama kan lo tar lan to NCB ten film star then khatte le an thu rual puite thu zo fi atan an ko don ti kan tar lan to kha khami thukal zela khan September ni somni pani khan heng Charisma Prakash Deepika manager te kwan talena an CEO Dhruv le film producer lar tak madu te chu NCB lam hian an ko vele ani CBI lam in Susan Singh thina hu chuikal zela zoimuang in thil thar an hai chu bel vele hret zela chu ti rualin media te be sei ang le mi pui mi mir ten kan lo be sei result fam kimero puan chua an la hlat mel hle ni in alanga Susan Singh thina kal zela AIMS forensic mithiam rual te record then khatero media ten an tar langa chung record then khatan tar lana chuan Susan Singh Rajput taksa a hian chemical hnu ma an hmuni in an tar lang heng te hi atak sabung sang te le apum pui thin le mi ta tang te athisen millimeter soma tang le akal en dika tang te an hmuni in AIMS lam forensic mithiam te chuan investigation an la zo lo thu le ngor le zuala investigation an la ti chun zom zel tur thu an soiba ka Susan Singh athisen khami hring thisen po ang lo khopin alo dalani an tibok AIMS lam mithiam te report le investigation sang a report te chu a hlomin medical board meeting a an thil mu chua te chu an thlen le photanga medical board in forensic result dona tangin thutluk na asiam le photang chung an thutluk na chu CBI headquarter New Delhi a an thelut le anga CBI lam hian an record nei ang zong nen lo zir chiang in thutluk na an siam chau don ani NCB lam point thu zo fian nga to in kan hriat ngai lo le be sei lem lo thil mak tak po kan hriat bel pha ve mek boka CBI lam ai hian NCB lam hian thu tharan nei tam jok ti po ni ila aswal tam om love hei tu na po NCB lam chuan thu thar dang hai chua thar ron nei le in chu an thil ron hai chua chuan Bollywood actor lar tak Ranveer Singh anu pui Bollywood actress jinga hu hanga berpol ni bok Deepika Padukone le Charisma Kapoor te po be sei lo khana an mingaron ritsuak vele ta NCB te thu thar ron hai chua le tak hi kumsang hi som pasari dai to Bollywood lem chan thiam rual drugs chat ni in he drugs chata hian milar tak po an thanem hle a an mingero puan zar ve kala rem lo awangin media te chuan KDSN le JTia in tran te an ni nuk hloman ti a heta di tia an soi hi Deepika Padukone ni nge in an soi zui tin KDSN le JTia di ti le K ti hian mimal takin in biang na an nei jing bik hle a an in biang na chata po rui hlo chung chang bak thil dang an soi ngai me ulova rui hlo an nei lo in zo nan an mang ber ni in media then khatte chuan an soi KDSN le JT hi media te chuan an ming ni arin theitur an tar langa K tia in da hi kum sang kha zakwa som ko bor vela Bollywood chunga hu hanga tangni in an soya di tia in da hi Karan Johar an party a huai hot truma lo phusa ve tak video leak out a po lang ve tlarma salama kan soito Deepika Padukone ngei ani rin ni in hi Shraddha Kapoor emo Sara Ali Khan emo tu emo zok an ni rin ani boka en hi sangkha zakwa som ko chhobor thowa actor lar tak pakhat mingani thule je hi ria manager Jaya Saha ani ngei an ring bokani hetiang ani ta ka wangle Karan Johar party drugs party anti tang mai buat sai truma alotel ve boka wang khan ruihlawa hian a in nam noi ve rengem ni ti chu Deepika chunga mi te mitfuk na ni mekin NCB lam point thu zo fi atan an ko zui ve thuai don ni in media te chuan an tar lang ani an tar lan zel dana chuan ria drugs sata lo lang ve pakhat chuan tuilum emo thingpuya emo khan voi li vel han farla chumi hnuwa chuan in tir ron ti tu ria chakra borti manager Jaya Saha le
Susan Singh manager Shruti Modi te chu September ni somni pakhat vek khan NCB te hian thu an lo zot fia vele bokani Ria manager Jaya Saha phei hi chu Bollywood chunga rui hlowa sumdong thin yarin hlena na sa hlea hemia wangte po hian yang nimin September ni somni pani khan NCB te hian thu zo fia tan an ko non lengat rengani Jaya hi Bollywood drug supply tu te zinga langsar bernia soyani meka tun naya NCB ten ria drug chat an hai chuana atanga alan danin Karisma Kapoor mingporon lang telveni in an soi he thu boy kal zela hian atir khachuan thina thu chen hmuna changa tuna ero thina lam ai ma in drugs lam kai noi hian hmuna changsang to zoka rin lo khana chan lo khana tangin be sei lo pui pui milar tak tak an ron suak ta phuk phuka akal thui zelanga Bollywood hian alatluk chiat phang ti chu thil hlau om takani me kani heti lai me khian film star lar tak Ravina Tandon po in Twitter kal tlangin then fai na hi neya hun lutuk to kalau welcome ma hun le thalai ten an hlok pui hle don ani heta tang hian tran ni se kiltina kal kualina zung chopa phoya phoro vek ni se azuar tu tele boi pui tu te alo khoi thin tele lo hlok pui to tu te zong zong chu an vaiana taka hrem ni vek ro se aron ti chuakani hetianga Ravina in thu aron soi vele ta ka wang hian claim lai dewa kan gana thu soi Bollywood chunga za asom kuate hian raksan khoi alo ti chu kan vai vaya merci kan nilo tia alo helvio po kha ariat thiam thei roi roya Ravina po hian hetiang lama in nam noile ti thin riat ru kalo nei ve nual ni arin theiani WhatsApp chat dang an mu chuale a chuan ria manager Jaya Saha hian ST ringota ming sef ne na chuan rui hlo chi khata thon thu le ST a in da hian lom thu aron soina mu ani zui le a he chata ST a in da hi soito angin Bollywood actress lar tak pani Shraddha Kapoor emo Sara Ali Khan emo atu emo zok zok hi an ni ngei rin na alian hle a hei wang hian NCB lam chuan thu zo fia ve thuai an trul ni a hria in tunkar chunga NCB te ma in lan man ngei turin an ko zui ve ngal bok ni in media te chuan an tar lang khati zong khathu thar kan lak khom thei te chu alo ni le ta a he chanchin kan buat sai hnulama he khes sungchanga thu thar om ang ang tele thu thar dang om ang ang te nen kan lo let le thuai don nia